پشکە 25 سێ ڕۆژان پشتی فێستوس کە هەشتیە هەرێمێ ئەو ji قەیسەریê سەرکەفتە ئورشەلیمê vêrê xarîtekî bicîk heye ew ji Qayseriyê çûye Orşelîmê. Ayeta دوی li wêrê serokahînî û rîspiyên cihîyan kêşa xwe dijî Pawlosî pêşkêş kir. Wan hîvî jê kirin û qenciyek jê xwast ku Pawlosî li Orşelîmê amade bikir çunku wan bîsiyek bû wî dirist kir ka dirêkê da bikujin. Festusî bersiv da ku Pawlos li Qayseriyê yê girtiye û ew ê bixwe jî li bere herzî biçîte wêrê. Paşî wî got, ev ca bila serkêşên hewa li gel min bihên û eger vî zilamî tawanek kirbît, bila skalayê lê bikin. Piştî ew demekî nepitir ji 8 ta 10 rojan li gel wan mayê, xwar kefte Qayseriyê. Li roja paştir li ser kursîka dadweriyê rînişt û ferman da ku Pawlosî bînin. Demê ew hatî cihiyên ku ji Orşelîmê xwarkeft bûn, dewr û berên wî girtin û ew bi gelek tawanên giran tawanbar kir, lê neşiyan biselmînin. Pawlosî berevanî ji xwe kir û got, min li dijî destûrê cihiyan yan dijî perestgehê yan dijî Qayserî çi guneh nekirîne. Lê Festusî diviya cihiyan razî biket. Îna pirsiyar ji Pawlosî kir. Me ta çi divêt ser bikeviyê Orşelîmê û li wêrê li ser van tawanan dadgehkirina te ji layê min ve bihête kirin? Pawlosî got, ez li beramber kursîka dadgeha Qayseriyê rawestiyayê me, li wî cihê ku pêdiviye bihê me dadgehkirin, min çi xirabî li cihiyan nekirîne her wekû tu jî baş dizanî. Eger ez xirabkar bim û min tiştek kirbît ku ez yê hejî kuştinê bim, ez ji mirinê narevim. Lê eger ew tawanên ev bi dîf min ve dinin, di bê binyad bin, kes neşêt min radestî wan biket. Ez kêşa xwe bû Qayserî bilind dikim. Wî demî Festus li gel şîretkarên xwe axift û bersiv da, te kêşa xwe bû Qayserî bilind kir? Dê çiye nik Qayserî. Ayeta 13. Piştî çend rojek derbas bûyîn, Agrippas paşa li gel Bernîkayê hatine Qayseriyê da pîrozbahiyê li Festusê bikin. Min vî pêcê çêkir, ne li vêrî, ku li vêrê li kitêba karên hunatiyan 5 berevaniyên Pawlosê hene. Me xwend berevaniyê wî li berember cema wêrê cihiyan û paşî li berember civata cihiyan û li ber Felîksî jî û nûke li ber Festusî û bes êk dimînît li ber Agrippas paşayê. Ayeta 14. Çend rojek li wêrê bûrandin. Festusî kêşa Pawlosî bû paşayê vegêre û gotê, li wêrê zelamek yê hey. Felîksî yê hêlayê di zîndanê da. Demê ez li Orşelîmê serokên kahinan û rîspiyên cihiyan skalayên xwe li ser wî pêşkêşî min kirin û daxwaz ji min kir ku wî dad bikim. Min gota wan ku ne ji dab û nêrîtên Rûmiyan e kesekî radestî sizadanê bikin, berê ku wî û skalakerên wî rî bi rî êk nekin. Da delî ve hebît ku li berember skalayê berevaniyê ji xwe biket. Ev ca demê ew hatîne vêrê, min gîro nekir
روژا پاشتر از لسر کرسی که دادوری رینشتم و من فرمان دا که وی زلامی بینن. دم سکالا کر لبرم بری وی راستی آین وان او به چه خرابی این وسا توان بار نکر جه اوین من هزر جید کر لیوان هندک کشه لسر وی هبون درباره آینه وان و درباره زلامک ناوی وی ایسایه و یه مری لی پاولوس دبیجید یه زیندیه جبرکو از یه پشت راست نبوم که چاوا درباره وی کشه و کولینه بکم من پسیار جه کر که وی دوید سرکویت اورشلیمه و لویره لسر وان توانان بهتا دادگه کرن لی دم پاولوس داخواز کری که دست سر کری بمینید و کشاوی بو قیصری بهتا بلند کرن دا او بریاره لسر بدد من فرمان دا پاولوس یه دست سر کری بید تا از وی به هنرمه نک قیصری اینا اگریپاسی گوتا فستوسی من جی حزد کر من گوه لوی زلامی ببا بر سواوی دا سبهی دیتا گوه لبید آیت 23 روژا پاشتر اگریپاس و برنیکا به آهنگا که مازن و هاتن او لگل فرمانده این لشکری و زلامین پای برزین باجری چونه ده هولا گوهدانی و فستوسی فرمانده و پاولوس اینا دجور و اینا فستوسی گوت اگریپاس پاشا و همی هیجوین لگل ما ده آمده او زلاما هیند بینن او یه همی ملت جهی لأورشلیمی و لویری دا خواج من کری و دقیراند که پیدویا ایدی نمینه تا ساخ لی بو من دیار بو وی چه نکریه که هجی جناف برنه بید دمی وی کشا خو بو قیصری هجا بلند کری من بریار دا وی بهنرم لی من درباره وی تشتک نینه از جه یه پشت راست بم که من که بو قیصری بنویسم ببره 26 آیت 26 لی من درباره وی تشتک نینه از یه پشت راست بم که بو قیصری بنویسم جبر هنده من برانبری هوا یه آماده کری به تایبتی برانبری تا اگریپاس پاشا دا که جه انجامی وکولین من تشتک هبید بنویسم چونکه از دبینم نه یا بر عقل زیندانیه که بهنرم بیکو تاوانین لسروی دیار بکم